Ako oni poberu šume i puknu lavine, ta moja kuća će da bude srušena. Imali smo velike probleme godinama oko puta. Koncesionari koji ubiraju viši prihod nego pola Crne Gore za to što je omogućeno od ogrijevnog do tehnike i do čamovine, znači nekog suvog zlata, što bi rekli seljani, a mi, građani, zadnjih 4 godine niko nije dobio 10 metara drva, ogrijevnog drveta, ne tehnike, nego ogrijevnog drveta za grijanje domaćinstva. Rešenje je samo da se proizvodi plasiraju od tih šuma, znači proizvodi, a ne sirovina. Zašto ne bi jedan privatnik otvorio jednu pilanu pa zaposlio 2-3 radnika? Možda i ja bi mogao tu da radim u 58 godina za neku platu do 200 eura, jer mi je ispred kuće.